will not come to your churches until we check your website to see what is in your church even before we get there. Dukoresheje virtual reality. Using virtual reality. Kuko uyu munsi ugiye kubukinga chambre ya hoteli ubanza kusura hotel ukareba uko imeze. These days, before you go to book a hotel, you have to go through the hotel using the internet to see how it really looks. Shimira Imana ku bwa Zion Temple. So I thank God for Zion Temple. Yinvestinze muri technology mbere. It has invested in technology ahead of time. Oya nibyo ni twebwe bantu ba mbere mu Rwanda bakoresheje live streaming ibisuko beshi. This is not a lie. We are the first church and the first people in Rwanda to use live streaming method. Mbere yuko n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikomeye hano bitangira gukoresha live streaming twebwe twarayitangiye Apostle yarabitubwiye. Before great media houses in Rwanda could even adopt that system of live streaming, Apostle had requested us to use it. Ni jewe batumye bahasheki y'amafaranga ngo nje kwishyura internet yari ikeneye kugira ngo tutangire dukore live streaming. I was the first person the church gave a check to go and pay for the first internet needed for our first live streaming session. So ndabizi neza nazengurutse ahantu ku internet providers abantu batanga internet bakajya bambwira ngo ibintu dusaba nta wundi muntu bijya bisaba ngo ntibibaho. So I went around the different internet service providers asking for that kind of internet, and many of them were unaware or even did not have the right internet we needed for live streaming. Nasabaga capacity yo uploadinga byibura 20 Mbps per second cyangwa se kwa uploadinga kuko abantu benshi bari bamenyereye guconsuminga gusa kudownloadinga kureba za Yahoo kureba za Instagram za guconsuminga ariko ngiye nkasaba uburyo bwo kubasha kohereza amashusho y'ibintu bibera hano kugira ngo isi yose bibone cyangwa nta numwe ubitanga hano mu Rwanda. I had to go and ask service providers of internet for almost 20 Mbps of internet that will enable us to, in a second, to upload the content taking place live. And you find that many a times people are accustomed to easily using simple downloads. So the internet the service providers had did not have the capacity we needed. Naraje mbwira Apostle ngo nta numwe ubitanga aravuga ngo genda babwire ngo batangire babitanga uyu munsi. I ndababwira ngo mutubwire amafaranga ariko iyo technology bishyireho hanyuma baduca amafaranga menshi mu cyumweru kimwe cya Afrika haguruka baduje nk'ibihumbi 3 by'amadolari kugira ngo tubashe ku live streaminga hanyuma barabidukorera nitwe bambere babitangije uyu munsi yo tuvuga ibya satellite nejo bizaza Imana w'umugisha. And then I had to tell Apostle they do not have the kind of internet that we need. We needed so much internet to live stream that Africa Arise conference, and Apostle said go tell them any price we need that internet. And I believe we were paying about $3,000 for that conference for us to run the conference online or on live streaming. But things are getting better because very soon we'll even have our own satellite. Abapasteri mureke abana bacu bandike za algoritme tuza gukoresha mu social media yacu. Pastors, please allow our children, our youth to write algorithms. This is what we will use in our social media. Batubwiye ko igihugu cya mbere kinini ari Facebook. Facebook iri tubushinwa. Babitubwiye batweretse statistique. They showed us abana bacu kugira ngo bimpactinge social media two kuba aba consumers gusa twagera za TikTok tureba za status abantu no tuba abantu ahubwo ba creating a content. Statistics showed us that actually followers of Facebook has a bigger population than that of China. So that is a very big mass of people. So let's capitalize and leverage on that and make sure that it is used to bless our people and help them to get better. Ariko si ibyo gusa tujye no muri Tisikira. But let's go to Tisikira. Ndagira ngo bamenyeshe yuko uyu mwanya turimo turafungura accounts, bank account cyangwa se konti z'abantu bose bashaka gufungura konti muri bank yacu ya Tisikira. I would like to let you know that our bank Tisikira is outside there, and they are opening your account instantly in case you want to open one. Ushobora gukoresha bank ya Tisikira ugakura amafaranga kuri konti ukanayohereza ibyo bita pull and push barabifite. You can use a Tisikira bank to withdraw or send money, pull and push. Muze gufunguza account. Please, you're encouraged to open the account. Ikindi turimo turatanga amaraso. We are also donating blood. Ni bangahe bogejwe n'amaraso ya Yesu? How many have been cleansed by the blood of Jesus? Amen. Amaraso Hallelujah. yacu yogejwe na Yesu
mureke tuyatange araba arimo n'aya Yesu hanyuma azakiza indembe. Our blood has been cleansed by Jesus. Let's donate it and it will heal those who are sick. Imana ibahe umugisha. The Lord bless you. Turakomeje n'ikiganiro cyacu. We continue our teachings. Tugiye kwakira abanzi bagabo b'Imana cyane. We are receiving other servants of Oh, God. hallelujah. Hallelujah. Yesu ashimwe cyane. Praise God. Kamanze mbasabe muhaguruke gatoya. If you could kindly all stand Stretching gatoya. and stretch a little. Umbarize mugenzi wawe Instagram ye na X handle ye. Ask your neighbor their Instagram, their X account. Nibyo umubaze niba amaze gutweetinga. Ese muzi hashtag yacu ya Afrika Haguruka. If they have tweeted, do you know our hashtag? Turimo turakoresha AH25 iriya hashtag iri hariya imbere yitwa AH25. We are using hashtag AH25. I hope you're using it. Nizere ko murimo murandika kuri X. Are you writing on X? Bavuze ngo two guconsuminga gusa tuna generating. Don't just consume. Imana ibahe umugisha. God bless you. Tujye kwakira umugabo w'Imana nanone Dr. Philip Ibini Jesu. We are going to receive the servant of God, Dr. Philip Binijesu. Dr. Philip Ibini Jesu asengera muri Zion Temple. He prays in Zion Temple. He's already a member of He's Zion a member Temple. of Zion Temple. So he's no longer a guest. He's not a guest. But he's a host. Ariko arisanga mu rugo. He's the lead pastor of Word Assembly. Ni umuyobozi wa Word Assembly. I think he doesn't need introduction anymore. Ngira ngo muramuzi rwose dushatse twamubabwira. So we can call him Igifaru Chimana. That he is the bulldozer of the Lord. Amen. Amen. Let's welcome him as he's going to share us on the same topic. Karibu kandi utusangize. Please be seated. It's such a delight to be here. Dushaka kwicara. And I want to celebrate the BBC journalist. Ndashaka gushima Imana kubw'umunyamakuru wo muri BBC twari dufite hano imbere. And the technologies that is here. Ndetse n'umu IT. Can we please applaud them for the excellent job they both did? Kubera ko batwigishije inyigisho nziza I think to cyane. my mind they laid the right foundation for me to just build a little bit on. Ndabona banshyiriyeho urufatiro genje kubakira ku byo bahereyeho. I will just go straight to the point. I have, first of all, I honor all God's servants who are here. Such a delight to have you all. Can I have my slides? Reka mbanze nshima Imana abakozi b'Imana bicaye hano mwaje muri iki gitondo. Imana ibahe umugisha. Reka sabe muri kabine baduhe inyigisho twateguye. I'm going to place emphasis on a few things that they didn't get a chance or time to emphasize. Hari ibintu bo batabashije gutindaho ariko babivuzeho hejuru genda shaka ngo tubyinjiremo indani. Give me the next slide, please. First of all, to just have a very basic, very simplistic definition, we have any means of communication that reach or influence people widely. That's what the media is. Reka duhere ku busobanuro bworoshye. Itangazamakuru ni iki? Itangazamakuru ni uburyo abantu bahererekanya amakuru akagera ku bantu benshi. Ibikoresho bitandukanye bakoresha kugira ngo bahererekanye amakuru. If we look at what I consider the 6 major objectives of the media, you see that every one of them are things that as a church we cannot but embrace. Nitureba intego z'itangazamakuru turasanga twebwe nk'itorero tutabifata nk'ibintu byoroshye ngo itangazamakuru tugira abo turirekera ahubwo twese itangazamakuru riratureba. As a matter of fact, the Bible in many ways or diverse ways do encourage us to be all of these. Niyo usomye Bibiliya neza usanga Bibiliya itubwira gukora ibyo itangazamakuru rikora. We have a responsibility to shape the perception of people because in truth, perception oftentimes is considered as reality.
mbere na mbere itangazamakuru icyo rikora riha abantu ishusho y'imitekerereze kandi n'ijambo ry'Imana nicyo rikora rifite uburyo rituma abantu batangira gutekereza mu buryo runaka. We have a responsibility to disseminate the right information that produces the right outcome. So it's a responsibility, and we can't do it more effectively or effectively without the media. Inshingano ya kabiri y'itangazamakuru no gutanga amakuru. Natwe nk'itorero rero dufite inshingano zo kumenyekanisha no gutanga amakuru runaka ku bintu runaka. The church has a responsibility to also entertain in a godly, in a morally persuasive and very productive way. Entertainment in itself is not negative, it's amoral. It's a question of what kind of entertainment you are talking about. Icya gatatu ni imyidagaduro, kunezeza abantu mu myidagaduro cyangwa se mu marangamutima. Reka mbabwire ko kwidagadura atari bibi, atari icyaha nk'uko benshi babitekereza, ahubwo bihinduka icyaha bitewe n'uburyo uko kwidagadura bikozwe. Itorero rero nk'itangazamakuru naryo rifite inshingano zo gufasha abantu kwidagadura. It was a failure of the church, especially in many of the more orthodox setups, to incorporate or introduce the concept of meaningful entertainment amongst the many things that has led to the exodus of young people out of the churches. Itorero byatinze gusobanukirwa ko rifite inshingano zo gufasha abantu kwidagadura. Mu gihe itorero ryari ritaramenya uko rikoresha imyidagaduro, isi yazanye imyidagaduro iyobya benshi, iyobya urubyiruko, itwara urubyiruko rwinshi kuko mu itorero batabonaga aho bidagadurira. The church has a responsibility to educate, to control narratives, to determine what people know things to be, especially when it comes to the biblical concept of the truth. Itangazamakuru rifite inshingano ya kane ariyo yo kwigisha. Ariko reka duhuze kwigisha mu itangazamakuru no kwigisha mu itorero. Itorero rifite inshingano zo kwigisha abantu, gutoza abantu ukuri, kubabwira iby'ukuri. Nk'uko itangazamakuru naryo rifite intego yo kwigisha abantu. We also have a responsibility to socialize and to influence. Indi nshingano no gusabana kandi n'itangazamakuru nibyo rikora gufasha abantu gusabana. Icya gatandatu no gufasha abantu kugera kure cyangwa se kugira ijambo rigera kure. Historically, it was the church that led and maximally used the first revolution, which is the print revolution. The church uses so much that we use it to not only civilize the entire world, but to spread Christianity through the publication. One of the first printings that we ever done was for Bibles and for Christian literature. And that's how the gospel spread globally, and we're able to create what is today called Western culture. Itangazamakuru rero ryagiye rica mu bihe bitandukanye. Igihe cya mbere itangazamakuru ryahereye mu gihe cyo kwandika no gucapa cyangwa se gusohora ibyanditswe. Bwa mbere na mbere buriya itangazamakuru ryakoreshejwe n'itorero, kuko itorero niryo ryanditse Bibiliya rigasohora amakopi menshi ya Bibiliya. Bibiliya nizo zahinduye Uburayi na Amerika kuba ibihugu n'imigabane tubibona uyu munsi. Mbere na mbere rero itangazamakuru ryari mu itorero. Unfortunately, the church is playing catch up when it comes to the e-media revolution. Ikibabaje nuko uyu munsi igihe itangazamakuru kigezemo ni igihe cyo gukoresha itangazamakuru rya online cyangwa se ryo kuri internet, ariko aho itorero ryasigaye inyuma. Ntabwo itorero rikiyoboye nk'uko ryayoboye itangazamakuru rigitangira. Uyu munsi itorero riri inyuma cyane. I love the emphasis our last two speakers gave on the need for the church to really arise and truly and fully use all that the media, the different medium, provide for us to be able to disseminate the gospel.
nakunze abigishije mbere yanjye uburyo bagarukiye ku kintu kimwe bakagihurizaho yuko itorero rigomba guhaguruka rikamenya uko rikoresha itangazamakuru muri iki gihe cya tekinoloji na interinete kuko niho itangazamakuru rigeze. All right. Now, for me, the media is all about controlling the narratives. If you study the Bible, the first question God ever asked man, it was a media question. And the question was, where are you getting your source of information? How come you are beginning to behave differently? And he asked the question, who told you? Iyo ndebye itangazamakuru nsanga itangazamakuru ari inkuru umuntu avuga cyangwa se inkuru umuntu ahabwa. Tunyarukiye mu itangiriro 3:11 Bibiliya iratubwira ngo Imana yabajije ikibazo cy'itangazamakuru kuko Imana yabajije Adamu na Eva ngo ninde wakubwiye ko wambaye ubusa, mu yandi magambo ninde waguhaye ayo makuru, wayabonye ute, ayo makuru yanyuze he? That question was very indicative of the fact that the reason you are changing, the reason you are no longer where I was supposed to meet you, the reason you are no longer acting the way you are supposed to act is because you are listening to another source. And here is the fact. As long as we don't control what people hear, one way or the other, they will misbehave or malfunction. Imana ijya kubaza Adamu icyo kibazo nuko yari ibonye ko Adamu yumvise amakuru agahinduka. Itangazamakuru ritanga amakuru atuma abantu bahinduka mu myitwarire, mu mivugire. Imana rero ireba Adamu iramubwira ngo impamvu wahindutse nuko hari umuntu waguhaye ayo makuru. Niyo mpamvu tutagihurira aho twahuriraga. Niyo mpamvu uyu munsi wumva wambaye ubusa. Ninde waguhaye ayo makuru? The truth of the matter is that if the knowledge of the Lord is to cover the earth as the waters cover the sea, we have no option than to saturate every media outforms. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo kumenya Imana kugomba gukwira isi yose, icyubahiro cy'Imana kigomba gukwira isi yose. Ibi bintu ntabwo bizasohora tudakoresheje itangazamakuru ngo ayo makuru tuyageze kure hashoboka no mu bantu benshi bashoboka. Especially high quality, products that any sector, any status can buy into and yet see it as something of value. Turagomba gusohora amakuru yubakitse mu buryo abantu bose bashaka kuyagura cyangwa se bashaka kuyareba. Ari byo twita content, amavideo cyangwa amashusho, ibyo abantu bumva bigomba gusohoka mu buryo umuntu wese yumva ashaka kubyumva. I want us to run through a few biblical contexts that give us a basis for the media. The first one we have here is in 1 Chronicles chapter 16 and verse 34 that says, publish his glorious deeds, publish it, his glorious deeds among the nations. Tell everyone, not most people, tell everyone about the amazing things that our God does. Ndashaka tunyarukire mu Ngoma za mbere 16:34 Bibiliya ivuga ngo nimushimire Uwiteka yuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Ariko hari izindi Bibiliya zivuga ngo nimumenyekanishe, nimwandike imirimo ye myiza imenyekane mu bihugu, abantu bose nimubabwire ibintu bikomeye Imana yakoze. Give me the next one, please. Muduhe urupapuro rukurikira. So the man started off to visit the 10 towns, what was called the Decapolis in some translation. Decapolis, 10 cities. So the man started off to visit the 10 towns of that region to do what? And began to proclaim the great things Jesus had done for him. Can you imagine how long it would take for him to go from village to village, 10 towns? All he needed to do is enter his Facebook and publish it, and everybody will get it in a second. Bibiliya iratubwira muri Mariko 5:20 ndasoma mu Kinyarwanda
ngo aragenda atangira kwamamaza idekapoli. Dekapoli yari imijyi 10 ihurije hamwe. Ngo atangira kwamamaza idekapoli, ibyo Yesu yamukoreye byose, abantu bose barumirwa. Mwibaze igihe byafashe uyu mugabo kuzenguruka imijyi 10 avuga ubutumwa. Ariko uyu munsi ufata ifoto ukayishyira kuri Facebook. Iyo afata ifoto akayishyira kuri Facebook, yari guhita ibonwa icyarimwe muri iyo midugudu 10. But the man went and spread the word. The next one, the man went and spread the word, proclaiming it to everyone. Ariko Bibiliya iratubwira muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 45 ngo agenda abwira umuntu ku wundi, umuntu ku wundi, umuntu ku wundi. Mutekereze igihe byamufashe. What I want us to see here is the outcome or the impact of the effective use of media. And I want us to really focus on this scripture. He says, but the man went and spread the word, proclaiming to everyone what had happened. What had happened. Verifiable information, properly packaged. Different expressions for different demographics, appropriately done, using the right media or medium. And as a result of the effective use of the media, large crowds soon surrounded Jesus. People everywhere kept coming to him. Dusome muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 45 mushobora kubyandika ariko reka gensemure mu Kinyarwanda New Living Translation yo iravuga ngo uwo muntu yagiye ahantu hose avuga ibyamubayeho byose. Yabonanaga n'umuntu agahita amusobanurira ibyamubayeho, ngo amaze kubivuga, amaze kubyamamaza, nibwo abantu benshi baje bagasanga Yesu. Ngo abantu bakomeza kuza kuko wa muntu yari yamamaje, wa muntu yari yabivuze. Bisobanuye yuko yari afite content, azi uburyo ayivuga, afite uburyo avuga ubuhamya bwe. Ibyo nibyo byatumye abantu basanga Yesu. The scripture in Psalm 68 verse 11 does give us an insight into how God wants us to give focus and right attention to the media. Bibiliya iratubwira muri Zaburi Sorry, that's verse 11. Omission there. Yeah, go ahead. Mutubabarire Zaburi 68 umurongo wa 11 na 11. Bibiliya iratwereka uburyo Imana ishaka ko tuvuga ubutumwa cyangwa se tumenyekanisha, dukoresha itumanaho cyangwa se itangazamakuru kugira ngo tumenyeshe abantu kugira neza kwayo. When you read it in various translations, it's so powerful. Psalm 68, some talks about the happy women. One translation says the 1,000 people. Amazing. But the most important emphasis to my mind is the fact that if you are to engage in the media, it's got to be great. It's got to be excellent. Anything less, anything else is not good enough. Zaburi 68 umurongo wa 11 muri New King James Version. Bibiliya ya New King James Version reka semuriyo kuko ikinyarwanda ivuga ibitandukanye gato. Bibiliya iravuga hano ngo Imana yatanze ijambo, ngo abantu benshi barabyandika cyangwa se barabyamamaza, barabimenyekanisha. Bivuga iki? Niba twebwe nk'itorero dushaka gukoresha itangazamakuru, turagomba kurikoresha ku rwego ruhanitse, urwego rwiza gutuma abantu bashaka kumenya ibintu tuvuga. Nitudakora ibintu biri excellent cyangwa se ibintu byiza cyane, dushatse itangazamakuru nitwarikoresha. Very sincerely, I do think we need to commend and applaud Zion Temple because you are really doing a good job with the media. Ndashaka dushimire itorero Zion Temple, dukomere Imana amashyi kubwira itorero kubera yuko uburyo bakoresha itangazamakuru ni uburyo bugezweho kandi bari gukora ibintu bitangaje. Let me wrap up because the time is so limited here by just articulating very quickly and very clearly 12 areas of focus for your media outlets or your media ministry. Itangazamakuru mu itorero cyangwa se mu matorero muyoboye nimba mwaje muvuye mu zindi nsengero, reka ngire ibintu mbaha byabafasha kumenya uko mukoresha itangazamakuru. I want you to, it doesn't have to be all, can be some, can be most, can be all, to create a plan, a system
get your media guys thinking critically. How do we gain mastery? How do we gain upper hand in any of these or all of these? Ibi bintu 11 ngiye kubabwira mushobora gufatamo bimwe ibindi mukabireka, ariko ndagira ngo abashumba muri hano n'abandi bantu batandukanye mwaje hano kwiga kwitangaza makuru, mukaba mufite abantu muyoboye, mushyireho amatsinda ya media, amatsinda yitangaza makuru mu matorero yanyu, kugira ngo babashe kwigira hamwe, babashe gushyiraho gahunda yitumanaho yitangaza makuru mu itorero, kugira ngo mubone umusaruro wo gukoresha itangaza makuru mu itorero muyoboye. As the Church of Jesus, we cannot but take advantage of what is available. Itorero rya Kristo ntabwo tugomba kwirengagiza ibihari nitujya kurebera hamwe kwitangaza makuru. It's an aberration for the church to be playing second fiddle in any area of thought leadership. The Bible describes the church as the pillar and the ground of truth. We are the controllers, or ought to be the controllers of truth. So we've got to be people who are in charge of thought leadership. Itorero reka mbabwiza ukuri biteye isoni niba twisanga buri gihe tuza ku mwanya wa kabiri, buri gihe ari twe dukoresha ibintu ku mwanya wa kabiri, abandi baradutanze. Dufite inshingano nk'itorero guhora tuyoboye mu gutangaza amakuru, mu gutangaza inkuru nziza, mu kugaragaza ukuri, ariko ikibabaje nuko akenshi dusigara inyuma tukisanga tuza ku mwanya wa kabiri. When the Bible says that they will take hold of our skirt and demand of us that we will follow you, we want to know of your God. It's talking about the superiority of our operations, of our character, of our lifestyle, of our performance, of everything. And they are wondering, how are you so good? And then they want to follow us. But how do they even know of what we carry if we have no way of disseminating it to them to see? Icyambere rero tugomba kumenya no kugira ubuyobozi butekereza kwitangaza makuru. Hanyuma icyakabiri no kumenya uburyo dusangiza ibitekerezo byacu. Bibiliya iravuga ngo barabakurikiye ari benshi, ariko se bakurikiye abantu badafite ibitekerezo byashyizwe ahagaragara. No kuvuga ngo nk'itorero natwe tugomba kumenya uburyo bwiza ukuri ijambo ry'Imana tubisora hanze, abari hanze bakagira amatsiko yo kubikurikira, ariko nitwe tugomba kumenya itangaza makuru dukoresha mu gusohora ibyo. One of the ways we have not done very well is in molding or dictating culture for our societies. Ikindi kintu kijyanye n'itangaza makuru nuko itorero ritabashije kubaka umuco mwiza muri societe. The dominant culture that prevails or pervades a community is indicative of the superior media power in that community. Nushaka kumenya imbaraga zikorera ahantu, uzitegereze itangazamakuru ryaho n'ibica ku itangazamakuru ryaho, nibwo uzabona imbaraga zikorera ahantu n'umuco uhakorera. If marriages are working or not working is proof of the dominant media power in that environment. Nugera mu gace ahantu ugasanga imiryango irubakitse, imiryango irakomeye, ahanini bizaba bituruka ku makuru abantu bahabwa mu itangazamakuru, cyangwa si ibintu abantu bakomeza kubona, kuko itangazamakuru niryo rishyiraho ishusho rusange abantu bakurikiza mu buzima. One of the things I love about media is the fact that you can operate in a local setup and yet have a global outreach. Ikintu nkundira ku itangazamakuru nuko ushobora kuba wicaye mu giturage ahantu runaka, ariko ukagira influence cyangwa se ukagera kure ku isi yose kandi wiyicariye ahantu mu giturage. In your little corner, the whole world will get to see about you. Ushobora kuba wicariye ahantu mu nzu yawe wivugira ibintu byawe, ukora amavideo, ariko isi yose ikagukurikira kubera ibintu ushyira hanze. Because there was no internet in the day of Jesus, God had to do something to produce his son. Mu gihe cya Yesu kuko nta internet